Assalamu алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн сиздерге Ноокат Борбордук жылкы базарына кирип, сындуу аттарды жана ошондой эле сындуу тайларды, минги аттарды, улакка чабылуучу аттарды өзүнчө бир жакшы кылып тартып берүүнү мен баштайын. Сиздер биздин чыгарылыштарды акырына чейин көрүп туруңуздар, жакса класс басып туруңуздар. Мен тартууну баштадым. Мына ушул жерде Кашкаттан баштадык окшойм. Туган, ассаламу алейкум. Аттын жашы канчада? Жазга 3 жашар. Азыр куран экен да? Бою канча чыгат бийиктиги? 1.60 тегерек, а? Канча сурадыңыздар? 400 миң сом кем бар. Өтө жоон келген ат экен тугандар мынакей. Быйыл буйруса улакка үйрөтсө чапса болот. Үйрөтсө болот. Баасы 400 миң сом деди. Номер калтырайлы? 71 менен. 71 64 40. Пародасын билесизби? Пародасын да билбейт. Өтө жоон жолуп келген жакшы ат экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? Баасы 400 миң сом. Жогоруда калтырган телефон номери байланышка чыгып көрөсүздөр. Жакшы ат экен. Тугандар, андан кийин мына тоор кашканды көрдүңүздөрбү? Жүдө күчлүү ат. Өтө көкөрөктөрдө өтө келишкен. Жашы канчада бунун? 3 жаш, а? Жазга. Жазга 4 жаш болот экен тугандар. Бою канча чыгат? 1.68 мынакей. Туурусун айтып, таза айтты тугандар. Баасы канча экен? 300 миң сом экен бар. Биз ээсинин телефон номерин калтырып кетели. Ат жаккан болсо байланышка чыгып көрөсүздөр. Bunun parodası qanday? Rossiya. Nomeringizni ayting ham. 79 менен 12 89 84 номерине байланышка чыгасыздар тугандар. Жоп. Мынакей тугандар. Мына жерде кашканды көрдүңүздөрбү? Бир бастырыңчы нарак бирок. Өтө узун келген жакшы ат экен. Бул аттын жашы канчада? Кышта? Кышты тугандар мынакей. Бою канча чыгат? 1.60 плюс тугандар. Баасы канча экен? 200 миң кем бар. Пародасы Карабайыр өзүндө? Энеси Данчак. Атасы белгисиз экен да. 200 миң кем бар. Телефон номериңизди айтың эми. 0559 менен 17 77 60. Ушул номери байланышка чыгасыздар дагы тугандар. Мына жерде кашка. 5 кашка экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? 200 миң кем бар. Жакшы. Сурайсың, я сурайсың, а? 100 келеді. Sen ya sur. Hadi gör. Bu taydın jaşı kançada atılıyor? Bu yaz geçer böyle de pantol. Kança verdi? 80 ming. Cinde berip. Ya cin, sen cinler beri al. Peki pazardan arzan satın. Kulak sal. Aka bir tanesini veriyorum. Versen veresin, vermesen bırak. 85 ming bul verip bir tutur olmasa. Men qara. Veresin. Satama da ben. Ana sen nasıl mesela hop da olur. 85 ming. Gibi ana. Bana kör şunu. 85 ming bul. Ya Adlo Mars satın. Ya Mars satın mı? Ya 85. Ya Adlo beri 85 ming. 85 ming bul ver. Söyleyeyim. Ben Taylor biliyor musun? Bir şerik de var. Moylo. Ben ne kısın ama pul koca bu. Koşuldu. 5 ming koştu. 5 ming koştu. Ya 5 ming. To'qsonga qancha qo'yib berasiz? Mana aytayın. Doğursan, para taktikten 5 ming. Ayşe. Odil aka, 90ga Abi qancha? pul verdim. Bunu bak bordu. Odil aka sizga silayapman men. Ana. 90 mingga qancha aytib berdi? 90 ming. Yüzügüler. Bakın evde bir dağıt çarpışırı da. Odil aka, 2 ming qo'yib berasiz 90 mingga aka. Bor ber. 2 mingga qushlar bitdi. 2 ming. Yok, bol berek. Odil aka, men qarang.
Siz aytganda bo'laveradi. Bir aylanib ko'rsang otdi. Ko'rsashim. Yo, mo ko'rsang Ko'rib ne'rlar. İşte, ya man qara, qo'yib, 1000 so'm qo'yib berasizmi aka? Ya aka qo'shib qo'yish, o'g'lim, mana ham qarang aka. Ko'rmangga. Pil bu ko'taradi. Maqtab jirib jo'q qilaverasizlar bordi. Davrasan qo'shqolasan buni. Tuppa 90 mingga bordi. Siz aytmasangiz men aytaman. Yo'q. Ya men aytaveraman, aytib qo'ying. 90 mingga men aytaveraman. Joni bir totib kelsak o'tib o'tib ya. Atlaga beraga. 90 mingga. Mаған maydachiga olib qo'shib maydachilarga beraversa, cho'ngmasa cho'ng berasiz. Amanda Ya ko'rsang. Odil aka, men aytaveraman hozir 90 mingga. Bering shuni. Hisob bilan. Mayli bozordan senga qo'yib beray uka. Endi baraka topasan xudo. 90 ming jamoa. Ya bering-da. Yaxshi oldi. Ya Odil aka. Bizga foydamiz hep. To'xtab tur menga. Ya bering shu Qo'y, qo'ysa. kel, qo'y, qo'yuncha. Yo, bir ber. Ya aka. Ya Odil aka, qadringizni bilib berayapman deb Bir pul qatmay qo'ydi. Bering ham. Chiqqan yo'q shu bola. Bozordan arzon olar 10 milyon 5 milyon. Alloh bundan jeyingi derse. 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa 90 ga baraka uka. Itingiz 95 ta men bilib. Qadi ko'rding sen 90. Ha, öyle derseniz. Qancha? Yo'q. Lan dur. Amma senga sherga. 90 bin pul beradi. Yo'q, 1000 so'm aytdim-ku. 2 mingga bo'lavi bunda 92 mingga. Kam bo'ladi. 92 ming. 100 mingga bormagin, qo'y beraman. 95 ming bo'lgan bo'lsa 2 ming so'm qo'yasiz. Ya, unda bo'ldi. 93 ming. 94 beradi qo'y 94 ming. Ular aytaverdi men aytamku men Kulağınızdan aytaman. o'ylang, barakan qilib qo'yaram, men vaqtcha berishdan o'ylang. Sen o xatir Ular men aytganda bo'ldi qo'y 1000 so'm o'tib bersin qo'y. Siz ham qishang davom. 93. Ablaka. Qo'y basini ko'rsang aka. Haydi, bundan olmaz. Ya Odil aka. Hataydi. Ey, Yaxshi ko'ryapman. ya Odil aka, maqara. Ey, Boldan 3 de, 93 ming bo'lsa bering. Bolda ya. Oldimizga bir kela turgan bo'lsa. 95 ga ketdi aka. Ularning ko'zi ochiq ekan. Yedingiz qancha? Ular Yegala, 100 borda bu. Yer yo'q. Ya aka, kapandı, bu hayatı bu, uğraş, yedik bu. Siz biliyorsun aka, aman haberim yok. Sizin oldunuzdan bir yok kesin. Bunu olmadı aka. Жогордагы бааларды көрүп өттүңүздөр туугандар. Базардын реалдуу сатылгандарды да көрсөтүп өттүк. Мына ушул алдыбызда турган темир көктүн баасын жашын билеличи гана. Бу жашы канчада бунун? Жаңасы я? Жаңасы туугандар көрдүңүздөрбү? 1000 геби? 1000 га? Пародасы кандай бунун? Пародасы. Канча дедиңиз баасын? 250 миң сом туугандар. Telefon numarınızı aytasam kалтырайлы. 0558 менен 0551 09 0551 09 номерине байланышка чыгасыздар туугандар. Көрдүңүздөрбү, жаңасыдын баасы 250 миң болду. Жакшы курс нерсе экен, темир көк туугандар. Ден соолуктары жебичи баары жакшы экен туугандар. Эми туугандар, мына минги тайлар, сындуу тайлардын бири экен. Жерде кашка, а? Жерде кашка. Башка жеринде путтарында дагы актар бар экен, бир аз агышыраак. Бунун жашы канчада? Ulan 2 yaşında жазга 3. Жазга 3. Жазга бышты экен да? Тишин сүрөлөк экен. Бою канча чыкты бу бийик алыстан. Эмнека бурчукам? Аттым эмнека бурчу? Эмнека мындай эле. Мынеке. Өтө чекчеген, мына жакшы нерсе экен туугандар. Көкөрөктөрүнө жоон жолпу келген, а? Универсал базары бул. Канча сурадыңыз эми мунун пародасы кандай? Abakandan gelgen. Абакандан келген. Бүгүн бир ойлон алып кирдиңизби? Экөө. Канча дедиңиз ушуну? Сындуу жакшы нерсе экен меке. Көкөрөктөрүн көрдүңүздөрбү? Артыл көрүнүштөрүн сиздерге бир аз жакшыраак кылып көрсөтүп кетейин. Баасын 300 миң сом деди. Бою. Boyun kaç dediniz le? 62.
1.62 ha? 100 1.60 taza деп koyaraylı ha, жооп ha? 1.60 tegerek tuğanlar. Bağısı 300 bin oldu. Numarada aytarsın ha? 058 menen 06 06 0080 номеріне байланышқа шығасыздар туғандар. Байланыш көресіздер, ушул жерде қашқа жаққан болса байланыш көріңіздер туғандар. Мына торы қашқаны көрдіңіздер туғандар. Бұның жашы қаншада? 2 yaşından öttü yani. 2 жаштан өтті. Баштары да өте өзгөчө екен а? Породасы қандай бұның? Россиядан келген екен туғандар. Бойы қанша шығады? 67 çıksa gerek. 1.67 ha? 1.67 қанша сұрадыңыздар? 350. 350? 350 мың туғандар. Қанша қылышты? 190 мың баға берді ба? Тегіп қой болсын. Телефон номері қалтырайлы онда? Қана есі? Телефон номері қалтырайлы ба? Egası yok oldu. Егас арқада тұрады. Egası yok oldu. Негіз жоқ па? Бағасы 350 мың болды. Біз есінің телефон номерін қалтыра албадық. Тілекке қарсы. Адрес қайерде өзі? Nokatta. Тоқатта о? Же сіздікін қалтырайлы номер? Kaldırıp koyuyor. Айтың. 555. 555 менен 01 0069. 01 0069. Байланыш көресіздер. Номерін қалтырдық. Мұнанда дағы бір сынду тай тұрады туғандар. Торы қашқа екен, а? Жашы қаншада бұның? 1,5 жар. Қанша сұрадыңыздар? 180 мың сом кемі бар екен. Жақшы нәрсе екен туғандар. Базар бағылыштау, сұраштау? Сұрады да. Номер қалтырайлы? Айтыңызшы? 0222 0222 55 25 88. 55 25 88 номерінде байланышқа шығасыздар туғандар. Торы қашқа тайды. 25 55 88 номеріне байланышқа шығасыздар дағын. Торы қашқаны иесінен толығырақ маалыматты алып көрсеңіздер болады. Бірақ бүгін сатылып кетсін, базардың бері. Егер сатылып қалса байланыс көріңіздер. Біз мингаттарды біраз сіздерге бағаларын біліп, біраз арзанырақтардың бағаларын қосып кетелі туғандар. Аттың жашы қаншада? 3 жашар, а? Қанша екен бағасы? 200 мың екен бар туғандар. Телефон номер қалтырайлы? 79 менен? Түсінбедім. 80-77-42 номеріне байланышқа шығасыздар. Мынау шу торатты көрдіңіздер ме? Қашқасы бар екен, торы қашқа. 200 мың кемі бар деді. Базар баға берді ау? Сұрап атауы? Жақшы, базарын алды берсін. Мынау аттың жашы қаншада өкем? 3 жашар. Қанша екен бағасы? 150 мың. Номер айтайлы ба? Баға ол тауы. Номерді айты бер. Номерді айты бер. Телефон номерді. 0552 менен 07 17 17 10. Мынау торатты көрдіңіздер бе? Жақса байланышқа шығып көріңіздер туғандар. Жақшады екен. Андан кейін туғандар мынау торы қашқан көрдіңіздер бе? Жашы қаншада бұның? Ха? Алтырашқа бұл? Бойы қанша шығады бұның? 1.55-тен жоқ олды. Чоң ат қоқшап көрінеді екен, а? Же миніп қойғаношында олды, а? Жақшады екен. Көкіректеріне қараңыздар, пұты қолын қараңыздар. Пұты қолында өте жоң жолпы келген. Бұл пародасы қандай бұның? Россиядан келді, а? Қанша дедіңіздер ең басын? 200 мың. 200 мың туғандар. Номер қалтырайлан да? Айтыңшы? 0779.
273-278 номерine байланышқа шықсаңыздар болады туғандар. Бағасы 200 000 сом. Адылова, daha qayсы сол алдас? Bayağı tartkanı. Tarttım. Ha, baya. Enge barayım. Hizmet gel odur koramadın yemeğim dedi. Seni para bir abi. Barak. Bak Hüseyin. Barak ya. Hey. Ha, buna. Ha. Mana Ya bu ne açıklayıcı? açıkla. 120 milyon para. 120 Ben buna ne kılasın? Neme kılasın? Bunu toktap durmak. Size makamsız, bulamak. Hem sizin kızanız özünüz söyler demekler ver. Yok 15 idi. 15 Hazır bana hakem deyip durur 20 de. toktap durmak. Beret, sizge beret. 25'ten 2000 koy para sakın. Qancha dedingizlar? 200? Mana gap aka. Sizni hurmatingiz aka. Bak. Qaravayga 20 çok mal. Qaravayga. O'zingiz 20 çok mal. O'z katta qilgansiz. Bak aka. Bering. Bak aka. 3000 verdim aka. He bering. Ver şunu. 123 mi bu haberi tuğanlar? 123 mi? Yerin Karavayga. Var dey. Var dey. Var bereke. Kursam agar menga kesak 50 ming bo'lsa sizga men tutib Yerin Karavayga. Joizni biling, o'rningizni biling aka. Mana yo maishingiz ustunga bo'lyapman. Ha to'g'ri, bitmagan ish bor, yaxshilik bitadi. Bar xursandchilikmi bereke. Bar kelib qo'y. Ne qarang, hey. Bar kelib qo'y. Yering. Bar. Keçine qo'shilib olmagan. Adlo, bitta beringchi. Bitta bergin. Adlo, ozmoz beringchi. Ko'tarsachi, men ham buni foydasi ishlayapman. Shu bozorga akam bo'ladi, kelib qopti. Sürüp duravering, tevelbayt. Plotnira. Qo'shin, hey, o'zingiz cho'g'aytma, ortga qarab turib. Ya turu Beringanda. Beringami? Endi xursandmiz. Qizi doim deding. Qizi doim deding. Bering, Qaravayga. Hey Qaravayga. Tamam, ne katta ata? Hurmatingizdan bo'lyapti. Qancha 124 ming, 15 ming. Mana yo'l, mana. Ya ukam ne qamda bastırça attı. Biz jo'g'orda telefonni meni qaltirib o'tganmiz. Бағасы 124 mingga chiqdi. Mana oshkanalaringlar. To'g'ri. 5000 berdim, Qaravayga. Yüzünüz için. Hurmatli Uloq teskari boschilar deb. Teskari boschilar. Berma aka. Men menga qara, hurmatingiz bo'lyapti mana yerda. Rahmat. Taqdim munda payton nima qolsin. Ma hurmatingiz bo'lyapti aka. Va uyoq odam qaramading menga degan gap bo'lmasin. Xursandchilik bilan baraka deyapsizmi? Bir so'm bosh bo'ldi deb. O'zbekiston xudo bersin. Ve barakasini bersin. Qaravayga beravering. 5 mingida haqqingiz yo'q. Nasray, sen tog'am. Ne? Qolma ne? Ey rahmat. Nechun tanga turadi? Aja? Bering. Menga qarang. Siz odam yaxshi deb kelib turibsiz. Bering. Xursandmisiz? O'zga taqyapmiz. Qancha verdingiz? 127 ming. 127 ming so'm. Onu doğru tattı abi. Adam sıkıyor. Ya men unda qisqani zo'r voy. Aqli verchi qancha qilar ekan.
Kaça taştı? Ha? Yok. 30 mingga. Bering 30 kaçta? Bir 30'a versene. Gel aldılar. Resmi.